technical khovela kan lo lom le ve ka cheu tun tuma kan thlir ho le tur chu kumsang ni le pakwa ati chua French fantasy movie Ricky ti ania he movie a hian mi panau pang du om tak mayina tha aron nei thu dan le engtin nge a om chau zel ti kan thlir ho don ani nu pakhat chau mel zet mai ke ti chuan a fa pa ri ke a chu mi te na fa ta na an lak thei tura da alo tuma ke ti chuan fa pahni nein na athok ve a nima sela cosmetics siam na hmuna a hlo chu abe tham hle sarkarin rithei te che nana an siam in te takte a an khosa ve chok choka keiti soidan chuan apasalina chua san nuwa chang ama chawin an fapa rikiale an fanu lisai te chu a en kol le thelovani adin mun chu a har sa ve vyang maya ma se social worker chuan ma ni fa handa boringot mai chu thutluk na lian takani thu lo soin keiti chuan thutluk na dik tak asiam nge ti a in sha theinan la in ngai tu chiang le de phot turina cha chuti chung chuan a fapa lo en kol sak thei tur an omli omlo angai ven sak don boka tin keiti chu a pasalin akal san ngot awangin police ne na a report turin thuro na pe bok hun kal to aron lang rikia pian ma ania lili chuan a tho vela puan zar ti chu hongin anu chu a kai thova ti chuan choka alu tin ama le anu e tur breakfast asiam le thap mai bok anu fa chuan an in bol fire chumin nuwa tuk chuan chu e dun le in keiti in afanu chu scooterin skula atha ban huna avalam le tur thu shilin ani po chu na thok turin akal vele tani ana tho na chuan keiti chu papakhat pako san che sanen an in mutai vedewa cholan nei lain pako an keiti chu wapanin in mel sha tirna aneya chu muna chuan na atho chan ve deu chia thuwa soyani an pani chuan in biak mai chu du tok lovin bedroom lama an lova chi swal man peka chu chuan keiti na tho chu ti boin an bosin a ho pha zek mai ani skola changa lili ashwai tur po chu atlai chile chu mai ba ka lili helmet ala ken thengel zui boka a helmet chu akhum hotir ta ringot mai ani atu ka keiti chu pako an na tho na kota alo nga gareng keiti chuan an in mu masak na bera a in phal ngal mai awang chuan aza hle thu soin chu ati chin dan vereng ani lo thu soi ngal zongzonga pako po in chu tiang deu tho chuan lo soi ve in ani po in mi mu masak na bera amut pui ngal mai ngai bik lo thu soi ve bok enge mo han soi dun le nu chuan pako an keiti chu chua puya asom ta a keiti la chu hun rei tak chung mal taka lo to awangin anyal phal bik lo chuti lain lili ta ne ro anu bial pane chu alom te chiam lo hle anu ne na hun tam jok mandun ve te chu achak chen tak zetani an chwa dun na chuan pako an keiti chu lili pa chanchina zota keiti chuan southern friends a thu soin lili a pai lai khan te taturin a shila ma se keiti in a pai tlang ta ka chuan enga ma in rola tum talavani chutiangin pako apo in anau pande olain relote nupuya na ive zwai to thu soi ve bok an in date zo nuwa keiti in pako chu a shwai ho a zan hun mangdun lein an tho ma wang chuan no pangkhongai thak tak mai lili chu amu hil lei theilo atuk zinga lili tho chuan anu le pako ate tuk chuan lo e dun lai chu awa muwa keiti in lili chu pako anen in mel sha tir tum ma se lili chuan adu lova ruma alu san le tangal chuwa chapa pako anen hun tam jok an man theinan keiti in lili chu thla to lovin school bus alak sak ta zoka relote ya pako chu keiti te ina ain san lut nge nge kumkhat aral me uchuan keiti in pako fa apai ta nge nge a nikhat chu na tho na hmuna omlain pako chuan koldongin keiti churin lo dewa naw ne na ruma alu thuan ron shil rang takin damdoi in lama akal ngala keiti chuan fapa hrisel tak mai ashinga pako an lili chu aunau pa minga engian phuang ti azo chuan lili chuan riki ti in aunau pa ming chu aphwa ta ni damdoi in atanga an hovela pako an lili room chu naw na ruma alet daya lili chu alom vak lem lo anu chuan no te thar ringot chu angai sak zo kina sheboka tin pako chu patia kautura anno reng mai bok chuan atithin ur shin le keiti in no te ringot ngai saka hun man puina chuan pako anena an inkar po angong chochan
ni khat chu lili in an in kota pakowan me che pakhat a mulai avapoka ni ma sela anu ne na eng ma soi chuang lo zan khat chu pakowat lai taka aron ho a achan te nen an chwa ho thu soi ma se tun hnaya ami zedang lam talutuk chuan keiti ngai ti chalovin an in hnel zuya nima sila chumi zan la la chuan thata ka omdun le ngalin englai poa omdun zel an in tiamani relote ha keiti po chu na a alet le to a chuti lain in lama pakowan note alo omchin ani nikhat chu keiti in rikia hnungzanga aduk a mutalol mai pakowan ne na engtianga omnge azo chuan pakowa po in ashiat bik lo thu in a changa til serious vak aniarin lo thu a soibok nima sila ani engemo zat aliam le nuwa rikia hnungzanga tho chuan dukdang alo omle ringot maya note chu a chabreng mai boxi nen keiti in pakowa chu zot non le in pakowan achana shiat lo thu a soipo chuan keiti in a oisak talo pako an rikia chu ko ta thlak chini in angaya chu chuan pakowa chu ati thin ur hle keiti chu chenin in a chu asan zuita a chutia thin rim taka pakowa chuak a mu chuan lili chuan thil tha jok ni in angaya anu chu kwa in athiam angto kin alo nem ve ngal pakowa a omlo ta ka chuan lili chu rikia omtu beralo ni ta a nikhat chu na achanga keiti ron ho chuan rikia chu aboma changa bauti a mu boma puana chuan thil hnang ban deuh tak mai hi alo oma annu fa chuan lau thong rutak chungin in chung zong zong chuan en chuak ngal vek chuta an rin lo lutukin rikia chu thom no bom chunga alo om daya keiti chuan lak thak a hantuma magdeu main rikia hnungzanga chang chuan thlapahni aron chor ti an mu chu thlapahni chu rikian ati che thei boka mun sanga alo om dai theina chan po khani in alang keiti in rikia chu bol fain atha athisen kai chu ati faisaka ama le ama a intin nat lo nan abom chu khu tlatin lili chu an skola rikia chungchang soilo turin a shilbok a chan chu rikia tan thil poizok a thlena hlawani chuti lain keiti chuan pako chu biaka chanchin shilve te chu adu thin le a ma se angam thlot lawani rikia chu a thlaron chu nuwa chang chuan amutuin a hlim ta hle a kar khat nuwa a thla chu centimeter som pasari zen ron ni in keiti in rikia hak tur bik thom no a thui sakta thina ni engemo zat aliam le nu chuan rikia thla chuan mularon nei chantani ni khat chu lili skula pako aron langlol mai lili ne na chuan keiti le rikia te chungchang zotin rikia chu engea antu azota lili chu in a thla ho tumbokin lili eroin alo hnial thunga basa chuan a chuan santa dai mai rikia aron lendeu nu chuan du to ka intina lova tho kwal the nan ti in keiti in helmet le akhu pa wa tura le saka chuti lain lili in keiti chu pakwa chungchang shilalo tum ma se keiti chuan alo pot chat wata rikia amu tha thei tak nuwa chang pakwa chanchina thei ngel dai to thuwa soyani keiti tenu fatan chuan thil engkim mai chu akal tluang chho zel ni inalang keiti chuan kumsang ni euro lottery aman hlaumaya chumi mang chuan Christmas bazarin annu fa in an chuaka nima sela vanduai thak takin keiti le lili ti an boilai takin rikian a jacket hang chu alo phel theya dora chuan thlokwalin chu muna omte chu ati hlawngang mai keiti le lili te chuan an zui ngala thildang zong ain rikia chu a intina ang ti molan hlawani naute danglam tak chungchang chu thunei tulamin an lo she thuaya dor chu apum puya kharin sipai rualte naute chu mantumin an beita chiam maya ma se an man hlei theilo atopa keiti thuron angin light an oveka chota che chuan rikia chu an man theita ni keiti chu rikia damdoi ina kalpui turati ania chuta chuan doctor ten lo endikin a ho tu ber Dr. Barnatan keiti chu rikia test dang nei pui turin damdoi ina la omti ri deu turin angena tin rikia chuan ani na angtak ni thei turin mun zau le thoveng zok amamo thuwa soibok nima sela keiti chuan alorem tilova rikia chu pomin in lama ho puya tumlai takin media lamten an ron bor taluai luai maya chunau te thlanei chu mu venge an tum hlomani ni engemo zat aliam nuwa po keiti in kota chuan media lamte an lapung khom na samaya naute thlok thei chungchang chu khovel nga event ron ber alani chho zel mai bok
zan khat chu rikia chap aban theilo bawangin Katie in bual hlanin Lily in room a alo thlok wal tira thok le khata doorbell run ri in pako a alo ni Katie in Lily chu lo vocal son turin a shila pako an nen chuan ngaidam in dil tonin an in car chu an ching fel le ta der mai Lily ero alom te chiam lo a unau pa rikia hnena chuan aril ru te chu a soi chuaka pako a aron let le ta ka chuan anu chu pako a le rikia te kya nga a hun tam zok mangle in kha thlam ani le chu aringa chu chuan ati thin rim berani chuti lain pako a chuan an intren chung zong khan Paris a restaurant pakhata na a tho thua soya Katie in ngai zong dang ani le nei lawa zo chuan me che pahni kha chu a chua pui thu in a changa ma se an in car alak thu tak lo thu a soi nakin dewa chuan pako an afapa mu atuma ma se rikia chuan apa chu alo she thiam to lo a mu ngai lawa wangin a hlawa pako an pum tumma aban chuan Katie in rikia chu a intina mayang ti hlavina kova ma se rikia chu aron chuk du tatlat lo reitok tak nuwa an pum bet thei shama pako an in le room chu rikia than len na tur chuan a lo om lutuk thu a soi ma se Katie chuan afapa ne na intention a du tlat lova pako a chu ngoi mak turin a shil rikia chu a thlon na lama alo in hliam nuala Dr. ko ngal vatin Dr. Bernard an rikia hliam te chu alo en kola ani po in an chen na in chu rikia than len nan a that lo thu alo soi vele tin an duani chuan rikia thla chu zai the ani thu a soi boka na deu ma se a him hle thu a soi ni ma se la Katie ro in afapa chu ala no pangsi a surgery hanpal tlang tir chu adu tlat lavani chumi zan chuan Lily in a unau pa thla chu bakche ne na che thak a chak tatlat mai nima sela a che ma che in riki amang tha turin pako wa aron luta Lily chungoi ringin a khuma amule ta ni atuk zinga breakfast an elain pako wan Katie ne na chuan riki a chanchin documentary siam chu arut ta thut maya chuta an sum ho chuan riki a po thazoga an enkol thei tur thu a soi athu soi chuan Katie a ti thin ur le hle a an nuna pako wa aron let le chanpo riki a changa sum mu the in be se wang ni anga in a an khum ta zek mai nima sela pako wa ero chuan aron let le na chan chu a chung kwa in kola du wang chawani thu soin Katie chu a ma po a shichiang masalawa riki a kutha ka apu ngot te khashil nonin tun chum churingam turin a shila ti chuan ngun taka angai to nuwa Katie po in riki a documentary siam chu arem ti saktani atu ka chuan pako angen na angin Dr. Bernard tan Katie te in kota media ko khoma Katie le pako ate chu le in nei lo ma se nu pahlim tak angin media ma a chuan an inlan Rikia chu a tholo nan shui nen an thlungtlat bok ti chuan Katie in shui chu wanin Rikia chu a thlo tir ta a sawa angmaya sang taka a thlok nel nil mai an mu chuan pungkhom te chu a thong chiang hle Katie ngei po chu afapa sang taka hlim taka a thlok a mu ve khatna ania a hlim lutuk chuan ngai to mu mal lovin a shriken lai chu a thla pal ta hlak mai Rikia chu a thlok bo ta daya Katie le reporters te chuan an zui ngal Rikia chuan dil pui thlokanin ram noya alu ta daya reife an nga nuwa media lam chuan hota veka nima sela Katie ro in afapa chu kal sana tumlo ni tin main chu muna chuan an kal thina nakin dewa Dr. Bernard tarun langin pako ne na chuan Rikia chu sapel mi ten an kap lomemo real jamin athi to ani arin thua soya chu thil thlanga chuan pako chu a in thiam lovin a in dem molmola Katie po in angai dam theiring to lovani ni tin main Katie le pako aten an fapa bo zon na lekha an sem chuak ta thina ma se omzia aom thuite chiam lo kar engemo zat aliam le nu po chuan midang ten pangai takanun an man chau zelain Katie ero afa pangain ala chabreng thina ni khatchu afa pabo na dil pui kama chuan avakal le anun chuan omzia anei to lova ngain inti hlumatum hi alonia nima sela tuya a in hnim hlum don lai takin Rikia ole alampana a tharon zabria sheta thut mai Katie chu a hlim tak zeta afapa chu vapan ngalvatin alolian ve to hle Rikia chu a hlemani ti asiata Katie chuan ngai dam lo dilin a thla na chan chu borwa ka hlim taka a thlok a mu wanga ni thu asoya
chumi hnu chuan Ricky a chu van sang lama thlok chho le in Katie po chuan a fa pahlim na chu boruak ka thlo kwal ani ti a hre thiam ta a ti chuan in lama let le in hun rei tak hnuwa a pasal le a fanu chu mangai takin a kwa le theita ani